bafatikanye natwe gusenga niba hari abakozi b'Imana bari hano bafatikanye natwe gusenga niba hari umuntu wese yahawe ibanga ryo gusenga afata umwanya wo gusenga kuko byose bikorwa n'amasengesho nta muntu yobona icyo yofasha abantu atari Imana igiti icyo yobakorera aba bantu bararushe bakeneye ubutabazi buhanitse umuntu wese rero yashyize muri iki kibanza afata umwanya wo gusenga Imana dukorera Imana yaduhamagaye Imana yo mu ijuru Imana irema turamuhamagaye aba bantu bari hano turakeneye ubwiza bwawe turakeneye imbaraga z'Imana turononye umugambi wari wose w'abadayimoni turononye umugambi wari wose wa Shetani turononye umugambi wari wose w'abakonikoni turononye umugambi wari wose utuma abantu batarobanirwa ndaguhamagaye kubera ko umuntu wese ariha ikiganza cy'Imana gishoboye gukora ku muntu wese imigambi ya Shetani turayinetraliza imigambi y'abadayimoni turayinetraliza rekibitabusa tubazunguruza tubazungurukishije imbaraga z'Imana tubazunguruza imbaraga z'Imana zizunguruka ubushobozi bw'Imana buzunguruka imbaraga z'Imana zizunguruka umuntu wese ari hano mu izina rya Yesu akeneye Imana atayibonye umuntu wese ari hano akeneye ikiganza cy'Imana atakibona umuntu wese ari hano yoba yaje kurwara ukuboko kwawe Mana kumukoreko umuntu wese ari hano bwiza bw'Imana mukoreke umuntu wese ari hano robosite atuteke binahinduwe amateka izina rya Yesu robosite anatabara koreka umuntu wese ari hano koreka umuntu wese ari hano kurwara ibitariho kurwara imbaraga zawe kurwara imbaraga ya Shetani abantu bose bari hano baje kuzimu uhereye umwanya izabo yongayonge umuntu wese ari hano yoba ari hano akora n'abarozi ibyo turabyononye mu izina rya Yesu umuntu wese yoba yaje hano arwaye ibyuma byose turabisengeye ubuzima bwiwe reka bubohoke mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu umuriro w'Imana reka bubohoke umuriro w'Imana reka bubohoke kuva kera nta muntu n'umwe azi imbere yawe batakubonye nta muntu n'umwe aguhamagara ntibareke kumwitaba nta muntu n'umwe agutabaza ntibareke kukubona turasengeye iki gicaniro turasengeye ahera turahamagara ijuru turahamagara ubwiza bwawe turahamagara ubwiza bwawe bwimanifesta ahantu bigaragaza ahantu ubushobozi bwawe Yesu umwami wacu ugaragariye ahantu robosite rite robosi rutekerereka mu izina rya Yesu imanifesta iyerekane aya makoraniro iyerekane aya materaniro iyerekane iri shengero iyerekane batendebukiwe iyerekane baje kumusenga atakubonye iyerekane umuntu waje hano aje kubohera atakubonye umuntu waje hano aje kangeze atakubonye umuntu wese yashyize muri iki kibanza agomba kubona ubushobozi bwawe atakubonye atakubonye Yesu atakubonye Yesu nakumva turakora nakumva urose numva hari icyo ukoze numva umuriro w'Imana urakoze uri Imana izayibora uri Imana amasezerano uri Imana itabara uri Imana ishoboye uri Imana igira neza uri Imana ibirema urakoze Mana urakoze Yesu urakoze kubyukoze urakoze kubyukoze tugukomeye amashyi ibihumbi tugukomeye amashyi ibihumbi haleluya haleluya abari hari inyuma haleluya
amazu yacu yegukiwe n'abagikavantara turivumvyi ntitugira abadata bavuga kanu turarushe ntitugira kito ko kuruhuka twakomeye amashi abanyegiputa n'abashuri kugira ngo turonke utwo kurya two kwisuma. Amen. Amen. Ugeze two kwisama. Amen. Reka usimbire ku murongo w'indwi ubandanye. Batata bakoze ivyaha kandi ntibakiriho, natwe twasubiweko n'ibigabitanyo vyabo. Abagurano nibo basigaye batuganza, nawe uriho wo kuturokora ngo tugobotore mu maboko yabo. Ivyo kurya tubironka duheza amagara. Shaka usimbire ku murongo wa 21. Nutwigarukanire uhoraho we, natwe turakugarukira. Tukomorera iminsi yacu niyo twahoranye ubwa mbere. Shiti waradutaye ruhebwa ukaturakira irenze urugero. Ni ijambo nagomba ko duhagarara rivuga ngo dukomorera iminsi yacu nk'iya mbere twahoranye. Imana nishimye. Amen. Ijambo niryo nagomba ko duhagarara. Turakeneye ko Imana idukomore iminsi yacu iya mbere. Hari abantu bakeneye gukomorerwa iminsi yabo ya mbere. Haleluya. Turakeneye, tunahitaji ko Imana idukomore, kwa Mungu aturudishie. Haleluya. Amen. Idukomore, aturudishie iminsi yacu, siku zetu ya mbere, siku zetu za mbere, iminsi yacu, siku zetu ya kale za zamani. Imana idufashe. Ndiye. Oya, haleluya. Amen. Jewe mimi na miaka myinshi mfise. Mimi sina mingi. Oya, mfise miaka mike. Niko na miaka chache. Mugabo niko na baba 50. Niko naingia kwa 50. Nibanza kwibura mwamezi. Inakosa na myezi. Iyo miaka rero. Iyo miaka sasa. Ndibuka, nakumbuka tukuri mikeke tunauza samaki. Sanduku yose. Sanduku yote. Tukayigura ibihu amafaranga 300 cyangwa 500. Tunayuza 1300. Abantu babiri, watu wawili bakagura sanduku yose. Wananunua sanduku yote mikeke. Imasi ya mbere yahise wewe na utarabakira cyane. Siku za zamani zilizopita tusio zamani. Ukaruka kwao katika ujana wako. Uvuye ruguru ya waruje kuri university ngao wanyanga. Wakati kuna kutoka kule na kwenda chuo kikuu ndo ngapi? Tugire ivyo uteote mu misi ya mbere mu butoto. Tambie najua katika siku za zamani. Bayinguriye kuva mahera 30. Ibisi mu 87 nagugwa mahera twayifata ngaha amahera 50 fanta bayikora mahera 20 mu misi ya mbere fanta yagugwa 20 na bisi nikakuri yari 25 baratuka kuru imatana kwa 500. hari abavyumva nk'ururimi rudasobanutse. Ururimi bumvise ko umuntu yaduga natana ku 500 n'amasana kwa 500 sa isani nyingi muri restaurant. Iyo ni misi ya mbere, ariko n'abantu bakeneye gukomorerwa imisi ya mbere. Birashoboka. Imana ishimwe. Hari umugabo umwe musirikana avuga ngo naho ijuru ryotoboka kuwa jeshi moja n'ivyoshoboka hata mbingu ifunguke. Mukazi w'Imana aramubwira ngo uzobibona ariko ntuzobishikira. Esha akamwambia utaona lakini kandi ijoro nyene butarira na usiku hautafika. Imana yaruguruye inzira amafu maunga arururuka akashuka kukilo cyo hasi kwa kilo cha shekeli. Wewe wiyumvira yuko unajifikiria Imana idashobora gukomora imisi ya mbere ushobora kumutizera Imana. Neza ko nawe wamenya ariko niba wizera ubushobozi bw'Imana Imana irashobora gukomora ikadukomorera imisi ya mbere kwa ubushobozi bw'Imana. Kwa sababu ya uwezo wa Mungu Imana irashobora kudukomorera. Mungu anaweza kuturudishia siku za zamani mu buryo bufatika, kama hali ya pesa, mu buryo
tudafatira au sio hali ya Imana idukomora imisi ya Mungu aturudishie siku za zamani. Imana idukomora imisi ya Mungu aturudishie siku zilizopita. Imana idukomore Mungu aturudishie. umirize neza Sikia vizuri. hano twasomye Hapa tumesoma Yeremia Yeremia ariko aracura intimba kilio, afise umubabaro alikuwa na kilio,